Kumbala rakhi hakalang kiri jong ke perthai yakane kasngi krau kasngi burom jong kilong kemi ka Seng Kynthei Katholik Parish Jowai ro menta kasngi utrai ka pratarik jong benai jembang arja arpuar kala khot lawer ya baro kilong kemi jong ka parish banyak kendo lang krui hang ni hayeng meni jong ka Theresa bakhoi ban rakhi pendon burom yakane kasngi Lasdang yakane kasngi da kamas bakhoi ha ka parish pau bejemen step ha ka ba I Father Hilarious Lamare I parish priest jong ka Jowai parish ilalong kumiling do kongsan Hadin jong kemas bakhoi lepen bot pat sa kajingelang Haviani Hall Jowai banyalek kemen ban pen kraw syo ya kane kasngi harangkat kajingelan lang jong barok kilong kemi jong ke Parish Jowai. Hakane kajingelang iba Auhai Andrew Shulai EMDC jong ke Jowai Central ilalong kumi chief guest, iba Rudolph Lalu kumi guest of honor, ikong hum kibai pasa kumi resource person bat kiwe de kinong sya akhot sengobha. Apostol. Gila penrung ya ki apostol, bat gila penyeng ya ki hakmat kedor ba. Badulang do orang ba lebih syar ya ki. Ngala bidong teng ya ki, bapimde bandika syo ha gerteng jong une ubriu ulaong. Ben ban. Bet ayu ki lele.
Phi la ban khiang ya jing hikai jong phi baro si Jerusalem. Bat pi kwa ban tay pop lor jongi ya ga jing yap jong u. O Petrus bat ki wei pat ki apostol kila jubak kiliang. Ide ban kongo ya blay om ya brew. Utau blay jing Jesu om kilang berat jona ki chachkor ya ki kien jona ngai thu yaki bat ki bod yana ngai haki ya kajik im bom cukut bat kenam yak onom don kubala ban Kynthei yaki nanga kabau pa jona ula ai hanga kam krau ban ya berok bat anom don wala bat Kynthei no yaki nanga pa janga bat manga piano ki ambra janga gitu ya tu etam no abro pedes ke setem ki cara mesin cara plan kena itu kita no cara yang cara mesin Yesus om aku pun bekerja mesin di baru ni de nambra nak ulung sama tapi dia cerita kerana kita, ini orang Yesus orang Nasara. Orang Nasara masuk dia, orang Nasara berani cari Yesus masuk dia. Umpama perkat kiwi, kaji perkat kiwi yang kita jumpa Andrea, as kata, nak perkat itu, terang tu nak jam perkat, yang jam air di bawah perkat kiwi. Hai gospel coba Matius, lalu kedai le perusahaan terberapa. Yesus lupa tak beri orang aisan kat kini diberi elmer bercakap lagi. Tentang begini, nak Yesus elmer bercakap orang bercakap. Ngalu long cakap apa? Tahu kan lu? Nak kau, wayo ini yang kau ini. Kau keluar saat itu, nak bentar diwi, baik kalau ini jalan ajar kita cari, kita cari mah sekian, kalau saat itu malah bersiap, langsung orang di mana, ulang cari matang, nobelah, kalau seperti itu aku, hey, apa yang jemput beliau kita akan memahami dunia kami dari situ pada sentuh bahan bertani kan, tiba itu bahan itu, tentang mau kita rasakan, biar lagi itu mereka dengan apa mereka. Paling banyak sampai mempau dia, baru ya. Ini mesti kan hidup aman. Nanti orang sini juga cerita, di mandiri dengan apa ya kayu kasem juga ikon yuti, saya kita yang kaki. Saya tahu sacrifice bertanya, ada kesulitan. Jadi tidak kompetensi tentang pesan dia besar. Setiap ini para hotel, cuma di project kita kita kapasitas. Mau kamera ini kau wik lagi, kau wik kamera, cuma kita jauh.
zaman tu cari tu. Jesu kendrat Hagani kapor Wani yang ni Dua ikal pang nak benca upa buku yang ipo Francis Hagani kesni buram bakal pang Undang cari wabha Dua ikal pad ime kutra Jesu kendrat Wow yarab mi o Wow yi ucari Ya kabalang yang ibu roh kubi. Nak benda kani ngikar pat eme kutra Jesu. Ngikar pat eme kutra Jesu. Jesu me woman uneng nong cari ubha yang i. Hagani kesni bakal pang yang giman be. Wanra hame kutra Jesu. Yang giman be yang i. Ibu em ni kam tam ya diumi lang cirubai hagani kapor hagani kesni nak hidaw mo per kuklay cibun kutra Jesu kendran nak benta wadakut mi I cakajing long man bay imyi ko kendran o pendep ikam ram man bay kiyang I ladi I lang I oh yang
trong cả chính Yo ro pen buron ye nan ni patu pro tam yong ye sebentar. Senyango le jisu de ni upan sil. Wo sami i kamet kesnam. Ko klem sudor. Wo yo pen klan kamet ni kamen sen kantam. Ha pen yang niu chukru bot ye ni ko disni ko dansa. Senyango le kan rat de ni ikakten im yong me. Nei bentar yong ibi baby. Kau ini, yo itu son hak kecil ini yang ini. Iman bay, kajing baman sen, the nagikti, yung quote yung tentang yung baman sen yung di kada lamare. Kam jole, kam gibru kami, say kajing bam nagabanta kado. Kajing ito gani, Seng Kynthei Parish Jowai de koi kata kejimbang kejindi nagbanta kado dago kodi ya ki invites ki sister ki pada pro one bam Father the hakti ko pawat ka ka em to som haya sa pa na ko snya pa sa ko the kutwa o ya ki president li yo ni ne hero ke som haki wan som yang SCLC yang unit presiden as kata di som hawan lah ya bidang proyek ini tak bahaya macam Kas pada ini kita jogi warga kita kawik cukup kapan akan yang siburon madas deh lamia das deh nekromi iki yang sepak berta kejigit jogi kam kiman bay apa ke balang diblang salang hidup kisah hati jogi stat So, kan boleh ketika kongres tinggal lagi belum sorry wow umaan bulan play jibon ma daga mesien bosbut marsi sen lai ti yong ma bi ong yong ma uma da menjuru wo yo em lang churu o oskiet snyawi kamwa uma da manu berbon churu ni kam sudui idan handrai ke mesien dai mesien ibu maya yo ole mayawi segi man bayi
Marsin ya perkat yok chief gas the live it goes take put to young man the such is here to place for yang puram ne hai tu ko ya ugas of ana yang I umaru lalu woman le ukon yang kawi kamandai ko the great chirhem hane benta kan di Seng Kynthei Parish Jowai ko kong lili lalu ko dati siang sorong wang Leban lawadia medara turban teban mo tisha shitamban tishanya namarin tamha piko mei kidon kikun tingstan kublaya piko mei bai namar kiting leban ngimdone eya pibanai shimtan kisur jirwai ine kisotin itam bibla besaraber senashma lemden kai porha lakasni pikrosan pai ba ngeman ba gombe ba ida niniye dating pomar ba sen kublaya piko mei bai namar kiting leba ngimdone eya pibanai shimtang kisur jirwai kublaya piko mei bai namar kiting leba ngimdone eya pibanai shimtang kisur jirwai shimtang kisur jirwai Sni orang sesuai piko mei bai Siguro masuk ibarat kami mandai. Kublai sibuk ya pada Haris kemarin ya Lawrence Paswet sudah enam, kedua enam, sudah kerjaan ya kejian missionary zaman. Ibra berkuipi, icat dekia dan jinduku bon berengkang pi enam. Ini mau siapa yaki? Dua dia bagi dua penemu cepat. Mandai punya itu berapa perbaik kami berthai. Waktu tu ipi, wow semua happy ka, wow penuh ka, ada dengan mana yang buat pergi ke Jepun, hampir ka. Mila baik yang pi, baik yang mana, guru berhak seni, guru cak cakap buat kecilnya. Woman ni ada orang ni ya, orang ni tahu yang cinta cakap yang baik. Dan everybody yang buat cakap yang baik ni, hambo cakap. Siapa yang baik ni, yang baik biasa mereka. Wan yang cakap yang baik na, wan siapa yang baik guru lep ni. Mereka kenal. Ia mengambil yang Kynthei yang kami kita. Mereka mesti kon muat yang kita. Begini. Dan mana yang kuat leh lagi leh. Hanya sedap. Leh mana yang kuat leh. Mana berani leh lagi leh. Yang buat mereka yang bertanya sini bahawa sudah di pilih nanti orang leh. Yang mungkin perlu nak takut. Waktu ini dia, mereka berbeza macam Allah ini kan, lada iwa orang dia orang ni buat video besar lebih, tak boleh ini buat, dia buat, mana dia buat, asal ni mana tak hari ini, royal orang tu, ish buat There's more of a very active. I don't know what you are. Maybe down on every chance. Clack away no have a sneeze on me to our young name. Manda clack away go. Kat whatever it is now in the bag, when we have that day of bagel, what will be borrowing the baby on God, they will put money in the sea.
kam ga sni buram yong ki man bay waro tahap senyamu ia ga Anna Jarvis letipi ga Anna Jarvis ka tok ko em kon ko rimma ka chong semen go do ka sni ga jeng kam ka ka tok ko semen te go buram ga bay go go buram ga man bay waro dewa berman dewa yele yang man ni kesini buram yang iman bay hado Muslim kande spa khatso presiden yang Amerika Woodrow Wilson penman ga officially kesini Sunday ko yang benai ni to kesini buram yang iman bay buram tahap ini ibu tu yang kita dan kisah yang itu yang kabay tahap ini kita yang kita Kabay man ko ramod yang yung. Dahil kabay ramod yang yung Yesus kaiman. Yung isang walo dako desmen. Kawan siang penting ni mo yung kabay yung emlang ishupi hagan ni. They mo pun cucu apa ikon le emlang Beliau tak siap. Kini siap nak berdepan siap yang terbaik. Hawa ikan, bunyi dalam usaha. Touch
ada ekonomi because second story yang beli. Karena ini sifat yang beli dia lalu. Umur second story yang beli, maka kesini yang kita. Tidak boleh beli disurat. Terakhir betul dia. Beli kesini bukan pakai beli, bukan pakai kita. Kurangnya dia kena memang kita. Kalau orang ini beli. Kacau ini, yo ini kacau, ini sudah ini kacau. Orang saya ini bukan, of course, bukan yo kembali, yo independent, yo existence, yo orang ini kacau. Orang lain bagaimana mereka kacau? Kamu cantik, kembali mereka kacau kembali. Atau kembali, beliau apa yang kembali, lain itu kembali. Rumah ini apa itu? Ya, di depan. Di mana dia berdepan air ini, turun berkata-kata, ikatan jo, apa yang keren, ekor rata, jadi turun muai, jadi jingkotor, terus Seng ini, ini sekarang kan, enten tu, orang boleh enten menuju, Andai kamu tinggal orang ni, senyap, kapan, kecing di kolor, yang mana lagi masalah ni, kalau yang lagi masalah dan hidup dan itu kalau semuanya yang baik. Ada cikin yang hidup itu, tapi orang beda dan berbeda. Yang ini dan apa mungkin yang belum berbagai macam dengan paham dengan pahami, dengan paham, dengan apa ini, dengan sesuatu yang ini suka sangat berjuang, wah tingkai berumur yang lagi karakteristik yang mandai berjaya dari besar. Jika kita mandai berjaya besar, orang hidup, pengalaman pada hidup ini, apa itu usaha dia. Dalam mana belum terjadi belum mandai itu usaha dan berjuang di kontinental kita. Dan ini adalah sahabat. Kalau saya beri kepada yang masjid, yang kotanya, rumah sekali kami siapa kami mantan masjid menunggu, kami kan, kami dari sini, ibadat, kami berdekatan.
rise again to life, slain on the tree, just for you and me, for He wants to set us free. anh yak mi ba kum no ka do no nu Giêsu ma la ong u ken ra ban hi kai ken na u tu hi kai pi na nga ba nga long ba jam no nga long ru ba skau re na sha do ka do no tu hi kai pi na nga ba nga long ba jam no nga long ru ba skau re na sha do ka do no en ya le kat ba la ban ken mau ka jing Seng en ken tiêu ha ka kle ba bread no ka jing meng en jam dot ka men sin bat ngau red ka do no en ko mu ya utrai bat yai long ki nong bu en jam dot ka men sin bat ngau red ka do no en ko mu ya utrai bat yai long ki nong bu en sha Seng sha hi kai ban đục yo jing men toi ka men sim ka nang pha ka jing ho ka nang roi tu ya ra ko
Giêsu badang telur kajingmu tu ai bor ya kamor banam sa jing kelu Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Lem ti jonga kecngai kaboru kaduna Ya mi ngakot kerpat hampa ngayo jingklai Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Ki mau jun thut ki em kum ta teng teng nga ur Henry mi don hajan ban rap habang atlor Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Kung baya ka eryong sendan ni penjajai Kung jo ya jing penshoy ki bakar nyom yanga Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Ai bor yanga ban wem yul o baka dom niu Ya ka don u jonga bat ya jing mo jing kan Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Kung ba mela pen ko yaki bat ko matla Kung ta yanga pen klein habang as ngau dola Wan yai bat ngaku trai Hagamit badum bat si pernai Wan yai hajan jonga Kti jonga tu bat baktin yanga Nia long ca wei hu trai Nia long ca wei Nia long ca wei hu trai Nia long ca wei Nia long shitali Baru Jisu shitali Nia long shitali Baru Jisu shitali Nia long ca wei hu trai Nia long ca wei Shipa rahu trai ngilong Shipa rahu trai Shipa rahu trai ngilong Shipa rahu trai Nia long shipa ra Baru trai bala mi pa Nia long shipa ra Baru trai bala mi pa Shipa rahu trai ngilong Shipa rahu trai U Jisu Christ u ken rat jongi
U Jesu Christ uken rat jongi ha jing mu jing perkat bad haki dono jongi ha jing mu jing perkat bad haki dono jongi U Jesu Christ uken rat jongi